aya mazina ku bana mu ikipe imwe ubanza byari bigoye. Uwo bita Biramahire Abedi arerekeza muri Algeria, byamaze kuba birangira, noneho Bigirimana Abedi yinjira. Amazina yombi bose bitiranwa, bose niba Abedi, nubwo bitandikwa kimwe cyangwa se ngo bivugwe kimwe, ariko ni Abedi na Abedi. Umwe arasohoka undi yinjira. Biramahire Abedi yaguzwe n'ikipe, iyi kipe yaguzwe n'ikipe yo muri Algeria. Ikipe yo muri Algeria, iyi kipe yitwa Etente Setif, itozwa n'umutoza wita Antoine He. Uyu ni umutoza waciye mu ikipe y'igihugu y'Amavubi. Uyu nguyu yageze no kumutozaho, aramuzi neza cyane. Umukinnyi wamaze kuba agurwa, yamaze kuba agurwa n'iyi kipe yitwa Etente Setif. Etente Setif ni ikipe yo mu gihugu cya Algeria. Uyu Antoine He ni wemwe mu batoza ikipe. Iyi kipe ese yaguzwe amafaranga angana iki? Yaguzwe amafaranga angana iki? Byo turaza kubigarukaho. Turanababwira ko perezida wa Rayon Sport bwo yari ari mu nama itegura icyumweru Rayon Week, yasobanuye ko uwo bita Abedi Bigirimana bigeze kuri 99% ko rwose habura gakeya. Yamaze kuba yumvikana Rayon kuri miliyoni 25. Uyu mukinnyi ku mwaka umwe, rwose ku munsi w'ejo arabatangazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho, ndanakunyuriramo mu myitozo yabaye kuri uyu munsi wa kane mu Nzove. Ubwo rwose byari bicika mu Nzove, abantu rwose yari imyitozo yemerewe ko abantu bose bagomba kuyireba, haba abafana, haba itangazamakuru. Muragenda mubibona, muri kugenda mubibona, ibyamamare byose byari byaje kureba iyi myitozo, byari ibicika. Rayon Sport se irakina nabande mw'iyi Rayon Week? Rayon Sport irakina ni kipe zigiye zitandukanye, irasohoka mu turere dutandukanye turimo Nyanza, Rubavu na Ngoma. Utwo turere Rayon Sport iraba iriyo cyane, ihagaze neza. Ese iraba iri kumwe nande? Iraba iri kugenda ikora iyi Rayon Week iri kumwe n'ibyamamare birimo abahanzi bita abo bita Kenisol, azaba arimo, abo bita Zeho Trap azaba arimo, abo bita Anita Pendo, DJ Anita Pendo na DJ Bisoso. Abo ngabo bazaba basusurutsa abantu mu turere. Rayon Sport izagenda ikina imikino itandukanye, hazaba harimo imikino itandukanye. Iyo mikino yose izayikina mu iyi Rayon Week, isoreze kuri tariki 15, ubwo izaba ikina na Young Africa. Ibyo byose ugombe ubimenye nuko bihagaze, nuko bimeze. Tuje kubibaganirizaho tubabwira, ariko turagenda tubabwira n'utundi dukuru dutandukanye, nk'utwo umutoza w'abazamu uyu nguyu yamaze kuba asinyira. Bamwita twishimiye kwakira umutoza w'abanyezamu w'ikipe ya Rutsiro. Uyu nguyu yamaze kuba yakira umutoza witwa Ishimwe Ali, goalkeeper coach. Ayo ngo yamaze kuba asinyira ikipe ya Rutsiro. Ibyo byose turagenda tubiganiraho. Ese bihagaze bite, bimeze bite, byose turagenda tubivuga gake gake. Turaza no kubabwira ko ikipe ya APR FC yakinnye n'ikipe y'Intare, binganya na Plutôt APR itsinda Intare ibitego 4 ku busa bw'ikipe y'Intare. Ibyo ndagenda mbibaganiriza. Ese byatsinzwe nabande? Ibyo byose ngiye mbibafitiye, ndagenda mbikugezaho hano, byose ndagenda mbikubwira. Ndumva byose tubifite, turagenda tubiganiraho. Byose turagenda tubabwira n'amatariki Rayon Sport izaba ikiniraho iyi Rayon Week. Byose ndagenda mbikubwira. Reka mpite nzamuka neza cyane. Ese ukunda ibiganiro byacu? Niba ubikundira umuntu w'umugabo cyane, byerekane ukora like, comment, ubundi niba uri mushya ukore subscribe, ubundi twikomereze tujye tugendana umunsi ku wundi. Uyu munsi, ejo bundi tuba turi kumwe. Buri munsi tuba tugiye tugufitiye byinshi bitandukanye. Reka nze nkubite mpaguruka nkubwira ko Rayon Sport yakoze imyitozo myiza, yari yiganjemo deka. Abantu babibaza ese buri munsi Rayon Sport kwikora deka? Yatangiye rero no gukora kabiri ku munsi, mu gitondo ni gym, ni mugoroba no kujya mu kibuga. Kubera icyo bari gukora deka? kubera iyi defense A3 abakinnyi batayimenyereye, niyo mpamvu Lotifi abari kurenda
asuzuma agendana agenda areba ko abo bazagendana muri systeme nshya Latifi asanzwe atoza. Niyo mpamvu usanga akoresha deka buri munsi deka, ntago barangiza badakoze deka ngo arebe se ibyo bakina, ese abawinga baraheza rura ruhande rwose barukine, ibyo akabimenya neza cyane. Rero ibyo byagenze neza mu Nzove, murakubona video twagiye tubakorera, bari bahagaze neza abakinnyi, bagenda ubibona umutoza agenda basubirishamo ibyo ashaka, sifura abakinnyi batsinda neza cyane, ba Chancelo batsinda, abo bita ba Shadrack Bingbilo batsinda, abakinnyi bari bahagaze neza cyane ubibona. Byari byiza cyane mu Nzove, ubona ko abanyamakuru batandukanye bari bahari, abafana bari bahari, abayobozi ba Rayon Sport barimo ba Claude Mushinga, president wa Rayon Sport, bose bari bahari bahagaze neza. Rayon Sport rero irahita igira ibirori bitandukanye biza guherekezwa n'ibyamamare birimo DJ Anita Pendo, DJ Bisoso, Kenny Solo na Zero Trap, aho Zero Trap nabo bazaba baherekeje Rayon Sport mu ibyo birori bizaba byarateguwe na Skol, ariko bikagendana na Rayon Sport ku itariki ya mbere Kanama 2025 izaba iri Nyanza ku Gicumbi, Nyanza ku Ivuko. Ku itariki 6 Kanama izaba iri Ngoma, izajya Ngoma, aho izakinira imikino igiye itandukanye, nabonyemo izagasogi n'imikino igiye itandukanye nyinshi. Akazaba ku itariki 9 Kanama izaba iri Rubavu, izakina n'amakipe atandukanye, harimo izo za Etincelle cyangwa se za Rutsiro, Marineo simbizi niba nayo byashoboka. Ibyo byose nkubwiye nuko bizaba bimeze. Ibirori rero byateguwe cyane, bigenda bisobanurwa na president wa Rayon Sport, anagenda asobanura byinshi bitandukanye, ati twiteguye, niyo mpamvu tugiye gukoresha iyi Rayon Week tugendana na Skol ndetse n'ibi byamamare bitandukanye. Iyo ni Rayon Sport igenda ibitangaza byinshi rwose, bavuga bati turiteguye neza, tugomba kwerekeza muri utu turere. Ariko se president wa Rayon Sport byinshi twagiye dutangaza tunavuga ko uyu mukinnyi byamaze kuba birangira, amafaranga bayamuhaye, sinzi icyabuze kugira ngo uyu mukinnyi asigare arara adasinye, gusa barateganya ko bagomba kumusinyisha ku munsi w'ejo, kuko ngo 99 byarangiye, igisigaye nuko bamwerekana nk'umukinnyi ari gusinya amasezerano. Nicyo gisigaye, sinzi niba bitari umwanya wabonetse, sinzi icyabaye, ariko ibyo byose ubimenye ko iyi kipe ya Rayon Sport byageze kure kugira ngo isinyishe uyu mukinnyi bita Bigirimana Abedi, agomba kuza muri Rayon Sport, byinshi byabamaze kubyumvikana. Ibyo nibyo nagenda nkubwira, murabibona neza cyane. Rayon Sport yakoze umwitozo, mwabibonye ibyo byose, se nongera kubigarukaho. Ndanababwira ko, reka mpite mbabwira ko umukinnyi bamwita Ntwari Evode yamaze kuba asinyira ikipe ya Rutsiro, avuye mu ikipe ya Gorilla. Avuye mu ikipe ya Gorilla, yamaze kuba asinya la ikipe ya Rutsiro imyaka 2. Bamwita Ntwari Evode wakiniraga iyi kipe ya Gorilla. Ibyo ubimenye. Ikipe ya APR FC yakinaga n'Intare, barumuna bayo baza kuyitsinda, batsinda Intare ibitego 4-0. Ibitego byatsinzwe na Niyibizi Ramadan, nimero 10 mu mugongo, wo bita Kiwanuka, uyu nguyu yatsinzemo igitego. Iraguha Haji yaje gutsinda igitego, na William Tog nimero 9, batsinda ibitego 4 byose n'aba bakinnyi bagiye babitsinda. Icyo nakenda nkubwira n'ikindi nuko ikipe ya APR FC abakinnyi yaguze uyu mwaka, nagenda nkubwira abo bake nagiye menya, nk'uwo bita Dao, Memer Dao, yaguzwe ibihumbi 90 n'ibihumbi 95 by'idolari ku myaka 4. Uwo bita William Tog yaguzwe ibihumbi 70 by'idolari mu myaka 2. Uwo bita Ronald Sekikanda yaguze ibihumbi 25 by'idolari ku myaka 2. Uwo bita Sekikanda niwe mnababwiraga. Uwo bita Ombolenga Fitina yaguzwe miliyoni 40 z'amanyarwanda mu myaka 2. Dao, uwo bita Nduwayo Alex yaguzwe miliyoni 30 ku myaka 2.
Ngabonziza Pacifique miliyoni 25 ku myaka 3, uwo bita Adolphe Hakizimana miliyoni 20 ku myaka 3, Iraguha Haji miliyoni 20 ku myaka 2, Bugingo Hakimu miliyoni 20 ku myaka 2. Byose hamwe total ya mafaranga ni miliyoni 429 APR yaguze aba bakinnyi bose. Icyo nicyo nagenda ngutangariza. Iyo ni APR FC. Ibyo nibyo nagenda ngutangariza. Nkubwiye ko uwo bita Biramahire Abedi yamaze kuba ahagurwa n'ikipe yo muri Algeria. Ikipe yo muri Algeria yitwa Atente Setifu itozwa n'umutoza Antoine nari nabikubwiye ngitangira ko uyu mukinnyi yamaze kuba agurwa ibihumbi 50 by'idolari bingana na miliyoni 72 z'amanyarwanda. Uyu niwe mukinnyi ugiye adakinnye, yarasinye ariko yasinye Rayon Sport, ariko biramuhiriye kubera ko yabiteganyaga, afite abagenti bakomeye cyane. Uyu Biramahire Abedi bamukozeho bakoraho basanga ikipe yo muri Algeria iramwifuza cyane, baravuga ati kuki tutakurekura ko mu masezerano birimo mu masezerano ya Rayon Sport. None uyu mukinnyi ararekuwe, Rayon Sport ibigiraramo n'umugisha kuko araguzwe. Rayon Sport nayo igomba kubonaho, nubwo umukinnyi atakinnye ariko agomba gusohoka akerekeza mu ikipe yo muri Algeria. Biramahire Abedi asohotse muri Rayon Sport agomba kugenda, ubwo ashobora guhita asimbuzwa n'uwo bita Yves wo muri Rutsiro, urawa watsindiye ibitego byinshi kuri ruhande Bigirimana. Biramahire Abedi yaragiye gukinaho. Uyu Yves Habimana Yves wa Rutsiro niwe ushobora kumusimbura, cyangwa se bakareba nundi. Ibiyo ni amakuru twagiye tubakusanyiriza kuri Panda TV Rwanda. Reka nze ndebe ko hari ikindi naba nibagiwe kubabwira. Gusa icyo nababwira cyo nuko ibintu byose ni sawa cyane. Ni signing ya Abedi Bigirimana irategerejwe n'abantu ari benshi, ariko ikiza nuko president amaze gusobanura ko byageze ku 99%. Igisigaye nuko tubona amafoto uyu mukinnyi ari gusinya, ubundi tukabibatangariza. Iyi ni Panda TV Rwanda, bana natwe mu nkuru zacu tugenda tugutegurira umunsi ku wundi.